Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kikartong kaseng kongres kila penlongi kajingalang patba hinin kajanmi jong kakandri tarik urempang arajar arpulai hasurok jong kajaya wan penpenapat ba iki matre kam jong kaseng nagabenta ke election sa kayong dor partawan ke jilla hagani kajingalang patba layadan lang uba ji iling do ukartong na ka 17 North Shillong constituency kakong Bethlehem Dakar kakartong na 18 West Shillong constituency haringkat nong yasaan bapau kaman baru dekat jong kaseng uba urban ki sutanga mat kinongkit kam kaseng haba ai jingkren hinen kasngi na kaliang kakong Bethlehem Dakar kala there ko sarkar balalam kmat do kondat ki sangma hakba kala ong bahagini ki sansnem nadu pasan syar ka sarkar MDA umdan ba ai ki scheme shigidong kishnong nai ki bayo i ki jingmentoy ki detang ki brio ki bayajan bat ki bedan hakakti kaman jong kurtong kala ong baka kongres kala mara shibun ki jingmentoy bat ki kampenrai Henry bun na kini la syukam de ki wei ki seng bala syupen kalai ki kerteng jom ki scheme ba ka kongres sya ki wei ki kerteng bala kam bala le de ki wei pat ki seng komta ka kong Bethlehem kala kentui ki pat ba kin jiet ya ka seng kongres kala ong batang ka seng kongres ka bampet siliang yano bat ka bakudop ya baro ka seng kongres lap syai kedar ba ka seng kongres ka de ka secular party ka kongres kampit lada pidayu muslim lada pidayu Kristen lada pidayu Hindu wat la pilong ki nyamtre na kaseng hasi kam syamnyo ben yano namar ka kedop lang ya baro ka kwa banwan ra kita ki equal rights namanta jong ki brio baro pite bahagani ka dong ka shnong ka jongi ngibon ki baduk kita ki BPL families la judon bapet ya ki mentala sansnem laju don hamanus nem ban ai scheme yaki ban ai ki project seki yaki khon lagi to ki BPL families namar ka sarkar MDA menta hakini ki sanstem kapet tang kapet tang uto badi utau right hand man ujongki laniu briu bak jam yaki scheme seki project sawan ra tang hakum kita ki jat penriu sorry ki jat briu kita kibat long jang baru kertong kita kibat jang baru MLA kita kibat jang baru minister bila yui katapat ba haki senang kita ki jongpi ki kena samla ki jak syanu kim don ke kam ke jam ke bapiang balai lanyau siliak khmat yaki ke Congress Party mentah ketemu bahkan penurlong ya ke jing temu ke jangka na ke benda ki kena samla lingba ki schemes ki ba ka government ka don ka Congress Party ketemu banyak trailang bagi dorbar senang ki bapher haki constituency ki bapher ban ai kam ai jam ya ki kena samla ki jongi kenang baki nempoi sya ke jing jot atau PHE undang ti unang tap yu pipe UPWD udang day ban sedap ya katu kesurak ban penbah ban maramat ken ya katu kesurak nrei hakapor slap kesurak kakti ya ke hakapor telang kesurak kepumpum namarlah sedang sebanti ke PWD kibun kini ki AKA ki jinjuna haki department ki bapher pinpek haka agriculture department kibun bahaki AKA ki baduna ki padba ki yoi ya ke jing ot ke jing nam ke jong ki nong ram ka seng kongres kelele hadu kata benpit ya ke bahaka miat ki nong ram bangan sia thu pi pa ba be jonga ka seng kongres kala bon ki program kala sedang hakapor bakasen sya maka henrei menta lakam balale de ki be ki seng hakani ke jela meghalaya jongi lakam balale de ki NPP lani ka senrap jong ke MDA Ndrei manobel sedang kini ki program, kini ki inisiatif, kini ki jinsang, kadai ke sen kongres. Ndrei la syupen kela kerteng pindapek ya ke center. La syupen kela ki kerteng jong ki schemes, jong ke kongres. Syaki wei pak ki kerteng ya ke balakam balali ada ke BJP. Yang kinongkai bang yo ai ke hok la jong. Pinpek ye ki nongret ki yang kim yo ai ke hok la jong. Kim yo ya kata ka minimum support price mo ki MSP najayo ya kata mentala saus nem unang rep yaw jing thum jing tap jong
Yo yang kata ke dua ke budai man yo na magaknyap dori da kita ki high level ki bayat rengkat bagi nong kayi peyo do yo da jayu ke izjan jahil sele jayu keladuk haduk kata-kata mentah hapok ke jing sencharge ke MDA government hapok ke jing yalam jong ke seng NPP Baiba sobha kalau dia ke polri bapimpin magnote ngai bi chu se kepisah ke bapiyo ke bapisah tian mentah shua ke election pensyong do yang ka kata jingim ke jongpi pilong wat kata pilong wat taisan hajar pilong wat ita khasan hajar bapiyo shisenyo pitara itu pisah ini baru sansnem ke Christmas yong kawan manlau snem bat nitip ya kata barang ke Christmas jayu ni yoki gifts ni yoki present ni yoki kita dijing ais moba manlau snem ndai ketsan mentah mano ki wanra haka shisin san snem ki ini dijing ai Christmas kata ngakwa ya pi bapin ya buat haka sen kongres kabadan ke bakeduk ya baro uduk kusuk urius pa ubadan ke standar ubadan ke status ubadan ke jingduna di konmet ubapura ke di konmet di jongu ibabiak kata ke di sen kongres ba ubam pe chile kwat yano Nakaliang uba ji iling do aba ay jing kran chikipat ba uloong lada kamting ya president's rule banya ka bamsam kata ka day ka jinglong arsam ulapan kan mau da ka ba ong wat kelet ya ka sarkar badan Dr. Don Kuparroy bam kway duar ublay ha ka ba ki seng UDP NCP HSPDP bat ki wei ki seng shiment kilalet ban pan na ulan bade ban pensmai ba kila don lai puingon ban yo thau sarkar bat kata ka day ka jingsan shar ka ba shisha uba ling do lo ong ru ba ka sarkar MDA kala ong ba dei maka ka balala ban penbet ya ka jing ya ka japut handai kata ka jing penbet put ka dei penban ka jing IA ki jaka puta jong ka jilla sha ka jilla Assam kelan ka sarkar jong konrad bayawan ka president rule parlok baye lada piong kamtieng ka president rule banya ka bamsat kata ka dei ka jing ong arsa Dai lebay. Jubam se pi pai bat kan ni. Dai lebay. Kadai kajing ong arsap. Kay kata kajing ong arsap. Kenapa? Waklet ya ke sarkar jang Dr. Don Kuparroy Arhajafra. Ngidan tanglay puwengot ngisinaya ke sarkar. Ka UDP ka NCP itu ke por kempaday ka NPP ka NCP haka bagpurno job Konrad job James job bat kiway ki kat sangot ki job niya sinasarkar lang UDP NCP HSPDP bat ki independent tanglay puway ngot ni don man sinay sarkar niya yad bat babring sa raj papan panay claim now governor bani ban pensumai namangi don life wingot kata kedai ka real democracy jong ka India ya ka pimla ban perkanya ka whoever gets the majority that party and its allies can go kata posle maya state tay ka bordar pikramla bansol ni wan mangi mentas san sedem padan ngasot ya ka bordar wow stop ya ke bordar dah ke baai no ya ke jaka jong ke jelah syasam laki welot ki sembalang laki lord welot ki prado presdam ki bedan Garu Hills ki bedan Riboy bar ki bedan Jance Hills atau ki pajba jong kitu ki bordar bagi syong ki horn British Assam la sulet don bor Hang teori boy ni lagi yang siteng mit kilai banyak kendo banyak penbaik put banyak keren put siteng mit deputy civil staff dan lang tu dalam day siteng mit lagi penbaik put lakum kimen sana parlang bayi kaya ke babi pilai asai pilai IT lo di Kijaka si Assam Lapatai ba Erwin Manda
kay kabanja menta arpenyo terek sampai ya ke result. Wow ki kam ki NPP ki yang menta kasin ngem dan kam partner ngem dan kam soy ki parlok tang marway ngem sensyal bang ia plus kato kalaya rap palat na kabenta wa finai ka coverage na kabenta ki pat ba nong song snong jang kani kanong ba bat saban na kani kanong ba kato kalade ka way kadak kasin kabaman ba pilet bat ka message kalong na kabenta ba ki pat ba ki dan ka hok ban tip ya ki nang mikmat ya ka sarkar ya ki menteri bat ya kumta takter kenang bakanuan ra ya ki jing syai ya ki babon ki balang tip na don lupa tu ka feel nga kermen baki pajba jam ki Selong West ki deban slotu don kam menta ya ki briu ki ban mikmat ki balaban kren ki balaban peni bat ki balaban train nak menta ka bahakamian ya ka imlang ka salang parla bai ngada kentu ya pi ka Selong West hakni ka por bar ya ka Selong North jongi 17 North ngau ba pai ki khmat sya ka seng kongres bat ka jing job jong ka seng kongres kan wanra ya ka jing kermen ka bakrau nak benta kani ka sansnem ka banuan. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabenta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalip man kapor Kongres ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabenta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Kajing say so ha ka rap karyang kajing men ya kinong rap. Anda la pentre kam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jilla lingba kajing pen mi ya ka scheme batmai farm Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka arpenyo terek urempang John ya kasap jong pi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.